بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على قدر المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمع الله سلسلة أغنى demo India darusta media ukurdo seya hame yoni nimika mere agun komme saraka agun me dekkyon wahakage khulasa agun me kom wahata kisto maganu ko me dekkinu kom kantata ka behegotun to agun me vedvidiya dosto ko wahada ka mewani ඔබ ඉසිතේ අල්ලාහ් මේ සිල්සිලාග ආවමෙන් ආමුක වාහදක් කොම්දී කොම්බරේගස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යා ආවමෙන් මුආමලාත් කරන ජේන ගොතා බෙහෙ ගොතුම් කොම්මස් වාහ කොල් ඉන්සානාය දිමාව තෆාතු හාලතෝ ආවමෙන් දන්නවා පානේ මේ ඉන්සානා දුනියේග එම්මෙ බොඩ දස්කුරන් ජේ උගෙනින් ජේ තන්තක Allah subhanahu wa ta'ala ma'arifa koddane ilahu ke hawantakama matiriwantakan dinegane hegotuga ilaha imambe insana tafadu halattoga e matiri ilahu russo avadigemba goda ekalangeya muamalat qur'an ekalange hadratuga aluka ada qur'an ekalang hadratuga eki ekanka qur'ani kun magakunto algon me filaarto ga wahadakun gussa komme filawalaka bes embri wadagen tibe pun badla apiyame tafsir kon e mawduta ga awun dakka apri waaka peni wadagen nan awun me furtama midaga me zikr kurwani ki me bayan kurwani awun me filawalata bayan ko pawa tartiba kuno enames jumla ko awun me wahadakka pa mawduta awun mitanga dannawada Allah subhanahu wa ta'ala ge hawantakamai matweri wantakam denegatu muwa kalapuna bani dakka ekalange kibriya wantakama ekalange kashaprodu wantakam ge waha kalapuna dakka ei keen Quran Allah subhanahu wa ta'ala ekalange zaat khula begotum bayan kurabba pawa khabar to gali bayan kurabba pa ayat to gali Allah subhanahu wa ta'ala ke habantakama materi wantaka insanaya egunima insana ke nikametikan ihsas kurani adi materikan enen ihsas kurawunima ekalange ma'arifa ko ene egunima eila ada kuranje hakkutan yogutuga ada kurang ene daswan kalam hadratuga ena hottigunnan jeeduwo ena ge halata matu ena kamboduwa em bima em furta kama kalgon daskuran je kama ye Allah ge madwerikan ilahu ge haban e madwerikan denegatu mattaka in Quran ga Allah taala bayan kurabba bawa bayin ayat nabi sallallahu alaihi wasallam ge sunnat ko bayan kuraba bayin hadis baskurte kalange zaat ko ge madwerikama haban takama dalil kura de kalange duniye ge fatwa pa ekeki makhluqat ge bodeti kamai etagediige biyakan Allah ge matwerikama dalalat kore emme furtama nagon men aqida ge enje asas ei Allah ge matwerik e matwerikan denegatumu ge oru muhimmukamai e matwerikan deneganna nagotu kom swaake aruna bani bayan ko ameya ko ge izzet riyawon Allah subhanahu wa ta'ala algon men alapo deke lobe odiganna anam එක අගොම එංගේනි කියනත ශක්කෙන්නේ එබස් ඉන්සානක කණ්ඩායමෙන් බයන් කුරාක නොකරේන කිමන් දෙක අල්ලාහ් ලෝබෝඩ ගන්නාකෝ ඒ එකදාංගේ ඉරාදුවා කිය එකදාංගේ zaat කුලක වයිච්ච කි අගොම මෙන්න zaat කුලක අකම කි අගොම මෙන්න එංගේ එක වෙන්නු එන්නමස් ජුම්ලා ගොතෙක්ගා මීහා හේවකන්තතක ශවගෝරිවේ හේවකන්තත මගු එනේ ෆහිවේ හේවකන්තතකුගා
ulumuge shawgorikan ena giduga ofedi he kanteka he kam ahlurinna ekuga uluma ena lobi kura kam goana ekamuge shawg Allah dabba paanama ekan e kurahibwa kamekkam ga ege maguta fayegen daakam goanama ei miha libe basharate Allah subhanahu wa taala me ka medugo he wen iradu kurwa pawa kam embima e heben Allah subhanahu wa taala enen iradu kurwa kam qabul ko eya ekuga ekanaange russum hasil kurmattaka insana mase kuranje ewa kalgum dakka paani adi eppo kalgum dakka paani Allah russa wadigen wa amala insana akkurmuge tawfiq libijiyam e amalekka demihurumuge muhimmakam abe egunumis ei Allah russa wadigen wa amale me kurmaki tangol base ekame ennames undagu kamakabani e heyo amalu kamiha demihur heyo amalu ka demihur muradaki ena kuramundi heyo kanta demigen diumai e heyo kan gelligen daabada emme kanta tagun duro rakkade salaka miha mal miha mudadibe wasilate tanawaswigma e wasilaten ena hivettikum ga wani e mudadibe wasilata ena rakkateriuma ekoga e libe muda ena tum biwegen daane emme magudakum vesena rakkateri e miha iten dor baar mudala fasa libunas e mudala fasa gelli daane magudagena khiyaru kurum washabiya ena atuga rakka kogen ගෙන්දාක මේ ෆෑදා ආසිර පුරාක ඒනාතු වෙච්ච නෝන මේ අලගොන්න මේ දස් වරපොඩ විස්නාමි ගුරුකුරන් ජේ ඔක්තයි ඒ අලගොන්න තරේක වර කින හේ අමල් කුරාමි ඒ අමල් කුරාමි වර කිනාගේ බෝලේ නොද වර කින මිහුම් හේ අමල් කුරේ ඒ නමස් අලගොන්න මෙන්න ගෙම්මේ උදකුවා කමකි අලගොන්න මෙන් හේ අමල් කුරුමා එකුවා අලගොන්න මේ කුරා හේ අමල් තව ධර්මය සවාබුම් එච්චෙන් උනිවිය නොදී ඉබේටේතෝ සමානකම් දෙලේ තංගොල කුඩවල බාබා කියවර නොරක්කා තිබා අලගොම මේ පිලාවලත උත්තරේක කියාදී පවානි හේයකම් කුරාණී කියනකම හේයකම් ධර්මය සවාපුගතුන් එනේ තිබේ ධර්මය සවාප හේයගතුගා හිවාට්ටානි කියනෙක් මීහා කුරා හේයවල ධර්මය සවාප එනාකම් බීවකින් හිඟා දාන එත බෑවර අමෘතකේ බෝරේ Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwa e iterege masasi ngamalu shirk war burakom mi amal ko henna shirk ko fiyam e amal ta baatil wegende dekkun terikam iha amal ta baatil ko amya ko ka algon muslim akonna de terege algon menge kankam bhatta magagum bhatta godagum algon menge amal ta jelli usugi gada eta baawar amal ta kurmay kos e heyomurtan heyogatuga nuure daane algon men midenne iwata muamala kurum bashar kurum goan ema heyo amale Allah russa awadigen wa amale kurumai ege iturun e amalakan algon men rakkaante riwani kinetto e amale Allah russa awadigen wa goduwa hipattani kinetto ekamatteka arama kuranje kantaka ege mohimakwa bebutum sarokna wani irshad dika me bayan kurun bilawata hame kaloga disheterahum Allah subhanahu wa ta'ala kofa wodigannawa halatuga algonmen e kofa wodigatun rakka tirive ekadaage russwa wodigatun hodu mattaka e halatu algonmen amal qur'ani kinetto ilaha kum godaka muamala kugendo ekadaage kofa wodiganwa halatuga ilaha gure wodigatun algonmen libeni kinetto e algonmen salam ebani kinetto algonmen denegannani Allah subhanahu wa ta'ala alamen itere mihe kannota bayaka kofa wodigen baakam ilaha kofa dabbakam kinetto dene gannani deharatuga ilahuge kofa wodigatun ilaha russum badal kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala ala muamala qur'ani kum godakatto algun bidawunta wani yadi hame ayekuga lobe dizzitirehum algun men Allah subhanahu wa ta'ala ya mukhatab qur'ani gotabe ilaha algun men waaga dakkane gotabe godum algun men bar tafsir ko waaga dakkawan khasab ilaha algun men e waaga dekku bannote ilaha atwa dennewma khasa kurba pawa matiwe alukam kabugawa namadu algun men kutu etterumai e namadaki enaya enaga rabba dekre waaga dakekkamai e waaga heyogutuga hushalani kinekkama e waaga dekre ewagutuga
insana ke shuur ta hunnan jene godai e wahak tabe salgon me filawat to wani isabu tafsir hame ko salgon me wani me program ke terega ma Allah me silsila ke terega tiba Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga kamek dannawa e kamek tima ayatun godaka ijab debwati ijab kurabwati nupenna nama और दिवागे दुआए अल्लाह इजाब दिवात इजाब कुरबाती नुफेन का कबूल करे नमा ए हालत का दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआमलात कुरानी कीने तो दिवागे दुआ इजाब करे मटका दिवा एदे कमे एला दिवा टका फुद्दो देव मटका दिवा कीने तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआमला कुरा ई अल्गम एदे कोम्मे गोतक अल्गम ने दुनिया का हासिल वे के नंगादा एम बिच्चम अल्गम में देखे में कीने algon mede kamen algon men ede godakam hasilege nudiyama ege maane ki Allah me ala ge dua assa odi nogannoni to noni mela ge dua ekala ge ijaba nukurabani to noniyam algon me islam kuranche kamen odi to noniyam parega e dua algon men beenu ba gotan ijaba nukurum algon men maslahat e faida odi to migotum algon men ekala ge muamalat qur'an be algon men ede kamen ede godakam hasilege nuda haratu gawe sekala urusomai possew hodu matak hame me lobe dizetere ahum algon me wahada ka paane algon me insanu getere miyakam ekalaange imtihan kurumati kurabba musiba de kurumati kurabba binama alok imtihan kurabba ge ilah irad kurabba binama imtihanu ge halatu ba Allah subhanahu wa ta'ala urusomai possew hodu algon mase qur'ani kine to ilah muamalat qur'ani algon men ilaw imtihan kurmati kurabla biya ul duniya ek hayat ki sagiyatu ka imtihan ek name se gituru ek insano nang ek halat to ga Allah imtihan te kurmati kuraba miha ge nafs imtihan asan miha bali madku me jeedan miha ge ahulwarin tere miha ge musiba te jeedan miha ge mudala yellu me libidan adi miha lobiwa ehni kankam ismiya ga tum biye ge ingada e halat ko gaves रब्बा मेदुगा एनगे देखुम हुननि कीनेतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेदुगा एनगे अकीदा की कोबातो एहारतुगा एनगे दुलुम बेनुमनि शुक्रुगा इबारतो नोनिया एहारतुगा एनगे दुलुम बेरुवनि कुफुरुगे बस्ततो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इम्तिहान कुरबा एम एहारतुगा इंसान इम्तिहान कुरवत कुरबा हारतुगा दिन एमते इला मुआमलात को इंसाना इला उरुस्से होदाने मगा बेहुतुम सवगमें मि फिलावतोगा वाहदा कापान हम हमें लोग इज्जत रे हम और बात का पाने इंसाना की पाप पुरे मी एकम गवीदु ए इंसाना तौबा वाने बताबे एकला हजरत इंसाना रुजू वाने बताबे इगतो एकला के हजरत इंसाना तौबा मा ई तौबा के मुहिम कमा ई तौबा के दर्जे तकाई तौबा वान जे अमल तो उतरे अल्लाह के हक तक इंसाना तौबा वाने बताई अदि इंसानों के हक तक अरागे पा मीहा ehakkutakun insana tauba wane gotai ehakkutan ada qurani kinen toyai ehakkutan ada nukureve pada halata dimaga janwa den ege badalu ehakkuge veri parataka insana rattu qurani ko gotakun to me mawduga salukam wani tafsir ko bahaga dakkawa insana tauba wa beenu halatu tauba elan qura halatu Allah subhanahu wa taala rewadi gatum hoduma insana tauba wane kurihama gota be gotum algun bahaga dakkawa हम हम अलगुन में सिलसिला का वाह तक पाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसाना देखे लदुते ओडिगन्नवा हाल अन्नकवा ए अल्लाह तआला का हजरतुगा कमको एदि एकलाम के अला दुआ दन्नवा एकलाम अला एकलाम हजरतुगा देम मच्छ उफला दुआ दन्नवा पिनवा ए देह उस अदा दो कोल्लम अल्लाह लदुते ओडिगन्नवा को එහෙම එකලාම හදරතුක ගිනගින අරමුණ මෙන් දෙන්නවමයි එකලාමගේ හදරතුක දෙන්නවම එකලාමගේ දෝබෝඩි කරනවා කමයි නොදන්නවා නම එකලාමගේ රුහුවඩි නොගන්නවා කමයි දන්නවා කන්දෙන්ද ගිනවකින් තපරාරවකින් පොඩුවකින් අල්ලාහ් බාරක සිකම රුහුවඩි නොගෙ නොන්නවානේ කමයි අස්තු හගීගි අලුකමකි ගිනගින එකලාම හදරතුන් දුආ කො දෙන්නවම කමයි දන්නවම වී වකි බොඩි තිකංකන් නොම් කමයි හැම එකනි අරමුණ මෙන්ගේ hayatu ka dimawa emme kudi kandatta emme kodaweken paawanuge wadu kedum kamuga vies ekada hadratuka e paawanuge waden debwa to stennunge muhimmukama begutum algon men waage dakkapan
algon men yakin kuran je nekan Allah subhanahu wa ta'ala ai kainatu ke huriha takecche milkodigam wa ilahukam gavidu ilahuge ogawantakama ilahuge dilatiwantakama ekeshigam wa kame nukan ei ilahuge alaku as ilahuge hadratuga දෙයන් උපලා කමකු දන්නවා එකම ගානම ඒ දෙයද එච්චිලා නුදබ උස්සත දුකලම් ඒ දෙයන් එකලම් උස්සත දුන උපරපාන ඒ යකීන්කම් අලගොන මෙන් ඔන්න ජේනේ දුආ එකලම් හදරතුක දන්නවා අමයකු අලගොන මෙන් වාහදක්කා පවානි එකලම්ගේ පබ්බවන්තලිකම අලමෙන්න එකලම්ගේ නියමෙත් දෙවවා හෙලු එච්ච දෙවවා පිනම එහාදතුක අලගොන මෙන් අමල කුරානි කියනෙතු නියම එකලංගේ දෙව්වා වෙනම ඒ නියමත ශුක්‍ර අදා කුරුමට්ටක දෙන් අලගොන් මෙන් කන්ත කුරානේ කීනෙත් ඒ වෙස් අලගොන් මෙන් ෆිදාල්තක වාහදක්කා පාන මාන මවුදුයි එකලංග හදතුන් දන්නවානේ ගොතයි එකලංගේ අලමෙන් එච්ච දෙව්වා ෆිකම ගානම රිසුකු තරවස් කුත් දෙව්වා වෙනම එකලංග නියමත දෙව්වා ෆිකම ගානම දෙන් ඒ නියමත මෙදුවා ඒ දෙව්වුමා මෙදුවා ඉලාහ අලගොන් මෙන් මුආමලා කුරාන රිවේදි ගොතකි කොබාතෝ අලගොන් මෙන් ෆිදාල්තක කියාපා हमें को अलगुन में किया अदी फवाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुन में कंकं हवालु को इलाह वकील कुरा हालतुगा एकलांगे एम हेको एम रिवेत को वकील कुराने कियत एकलांगे अलगुन में कंकं हवालु कुराने कियतो कोबातो वकील कुरमकी कोबातो असबाब गाइफमकी मिदेचा फुशवरातो नारातो अलगुन में दुनिया असबाब तो वहिफुमाई अदि अल्लाह वकील कुरमा फुशवरातो नारातो एक तफसील अलगुन बाणी कियादी पे कलांगे इंसान एतिमाद करंजे भरोसावान जे वर बोड कमाई पुरिया कमे एकलांगे इंसान एकलांगे हवाल कुरा कमगवान में एई अल्लाह वन्न इतबार बोडकम कमाई इंसान रब्बा देतिरे गोंड मतवेरी गुळुम हाम कोद्दे कमेक्कं अलगुन मि बाबुगा मि फिलावलग वाणी कियादी पे अल्लाह वकील कुरा आलदुगा केनेतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला या रिवेति को मुआमलात कुरानी कला रिवोड गन्नो आगुत एक इतुरु अलगुन में नि फिलावलतोग कियादी फवाना एकलांगे अलगुन में एकेहेरि उमट्टक एकेहेरि वागुतु ए रेगंडुगे तिंबा गुफ्फा फहुबा कलांगे इंसानागे दुआ आम्मकुं हुरिया वागुतिग्गा सस्सा वडिगन्නවා ए दुआ एकलांगे इजाब देब्बा එන්නම සදි ખાસකොන් නමාදු දුආ ඉජාබ කරපමු නමාදු එකලං හතුව දන්නවානේ ખાસ වක්තෙක්කම ගලබ්ව আদি එනුම්ස් තෆාදු වක්ත දුආ ඉජාබ කරවම ખાસ කරව আদি ඒක ඉතුරු රේගණුක ෆවබාග හුදු එකලංගේ දුනියේ ගොඩ සාබා ඔඩිගෙන් ඉන්සානගේ හාදත්තක් ෆුද්ද දෙව මට්ටක ඉන්සානායගේ එකලංගේ නිදා ඉබ්බාකම කාකුත හුරි මේ අලා මේ ඉලා තිමන් ඉලාහගේ හදරතුන් एदी कमक दन्नवाणे एदुमेत्तिम इलाह फुद्द देवमट्टक काकुत हुरी फाफुस्संगे दन्नवाणे मिहिगे फापतिम इलाह फुस्सा देवमट्टक एमे कलांग वने इंसानाय एकलांगया एकलांग हदरतुगा कुत्तंबे एकलांग रुस्सें होद मट्टक खास वगुतुगे देव पेगितुरु एब्बस इंसानेगे बेलुमेन निं हालतिगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए इंसान एकेहरिवा वगुतु एकवाने की दुनिया के इंसानु के लोतक एकेहरिवे अल्लाह हराम कर बिकमक एकलांगया अल्लाह हराम कर एकमक इंसान आया एकेहरिवा वगुतु हमें के निबल्लवा फरात की अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हिम्मत गेनस ए हालतु का इंसान एकलांग रुस्सं होदान गोताले मी इंसान गस्तो हमीगी तकवा के हालत मीस्तक लोमति इंसान एकेहरिवे इंसानागे नफ्सु नुबा कमक दवदमुंदा हिंदुगा अल्लाह एनाग मच्छ बल्ला वडिगे वाकमुगा अकीदा वारुगदवे एकलांग रुस्सं होदमट्टका इंसाना मसे कुरानुगे एम रब्बा एनाग अल्लाह हराम करे कमक एन एकेरि अवगुत हमेकेनि बल्ला फरातगी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कन कबूलुगो एकलांग बिरुतवाने गोता बेगुत हम हेम अलगुन में फिलहाल तो कियो अफान एकलांगे गेकोला अलगुन में वादेच्चेन में गेकोलो को अलगुन में कंत कुरंजे ने गोता बेगुत मिस्कित ये कन अल्लाह सुब्हानहु व तआला गेकोलो मिस्कितो का आदाब तक मिस्कितो को अलगुन में तिबे तिबुगे मुहिम कमाई ए मिस्कित का आस उले मीहुन मलाइकतुं हे दुआ कुरबा कमाई अदि ए मिस्कितुगा एबिस्काल उजुरका अदि मिस्तक मीहक मिस्कितुन नुफेन्नकम गोवानम एमीहेगे ए हाजते मला एमीहेगे हालतु बल्लवा एमीहेगे हाजते फुद्दा देवमट्टका मलाइकतुं
දුආ කරවා එහි ඉතිරි වඩා ගන්නවා කමයි මේ වාහකේ සල්ගුණ වාණි මේ ෆිලාවල් තෝ හිස්සාක මිස්කිතේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගෙකොත කමයි ඒ ගෙකොලතකන් එකලාගේ කොම්ම අලකු නුවද්දවා කමයි එකලාම් ගෙකොලතක බද්දවනි එකලාගේ අලුන් දෙතරින් ખાસ මෙහුන් කමයි අලගොන් මේ ඉන්සානු බස් අලගොන් මේ ගෙතක කොම්ම මියක නුවද්දාකම් අලගොන් මේ ෆිලාවල් තෝ වාණි බාබොයි එකලාගේ මිස්කික් කොලත ගෙකොලතකන් ඈස් ඔළුමගේ තෞෆීක් ලිබෙනි එකලාගේ අලතකුන් තරින් එකලාගේ එවැනිුන්ගේ හේ අමරතව සොබ් එකලාගේ ඉඛතියාර කරවා පව ખાસ බයි මේ මිස්කිතක මදිලික් මෙවලේ हमें को गालगोन में वहाँ तक का फाने अल्लाह सुब्हान व ताला अलक रहमत लव्वा कम गवानम तिबायन अल्लाह रहमत लव्वा कम गवानम ए रहमत मेदुगा एकलांग रुस्सा वडिगे वगोता इंसान मुआमलात पुरानी कीने तोस अदि इंसान अल्लाह रिज़्क़ देव्वा कम गवानम रिज़्क़ इंसान शुक्र अदा पुरानी कीने तो है ए रिज़्क़ लस्वा कम गवानम ए रिज़्क़ लस्वुं ए එහාලතුක ඉන්සාන මුආමලාත් කරන කීන කමයි අදී රිස්කු ඉන්සානයි මනාවෙ ජාලතුක එකලාංගේ රිස්ක නොදෙවුන් එයිවස් එකලාංගේ දෙවවා රිස්කක්කන් අහරමන් ගබූල් කුරාන කීන කමයි අයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කම මනා කරවුන් දෙන් ඉන්සාන මුආමලා කර ගොතකුන් ඒ මනා කරවි කන්තත්තකුන් ඒනාය බේ උම්මීදු කුරි කන්තත්ත ෆියවා ඉතුර හේකොම ඒනාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා පානේ රිස්කු ඉන්සානයි මනාවෙගෙන් දහාලතුකස් ए रिस्को एकलांगे हिफेट्टे उन्व दति कोरेबुं एई एकलांगे कुत्तम वाणे मगक अदि नियमतक इंसान हदानी कीनेतो एहालतो इंसान अल्लाह मुआमलात कुरान कीनेतो अगम वाणी कियादि अदि एगे तुरुं अलगुन वाहदक काफाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिहा अलकम कुरा हालतुग इखलास तरिकमा तदवरिकमा वफा तरिकमा ihsan तरिकमा एगोग आलुकं एकलांगे अदा कुराने मतिवरी गोता बेगोतुं एई एकलांगे तिबा एकलांगे फेन्नेरु एकलांगे आलुकं कुरा फदेई ihsan तरिकमाय आलुकं कुरुं एई अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलुकं नुफेनुं कमगा वेनमस एकलांगे आलमन देके देवडिगं वे एकलांगे हदरतुक इंसान हुट्टे उन्नरु ए शोर व ihsasuga अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलुकं कुरन जेनकम वाक ए हालतुगा इंसाना मुआमलात कुरन जेनकु तुवा आलुकं बाणी दक्का हम हिम आलुकं में फिलान तोगा किया दिफाने अल्लाह तिबाग मच गैरतरी वडिगन्नवा हालतुगा तिबाग अंत प्राण बतावे एक बाने की अल्लाह हराम कुरवि कंकम अरागतुं एकलांगे रिहवट नुगन्नव अदि एकलांगे हराम इंसान हराम कुरवि कमकं अरागतुम इंसानो केफद अमलग्गा उमं एकलांगे रिहवडी नुगन्नव एम अलगुन में इंसानु अलगुन में अहुल वरिंग मच्च गीरत तिरिवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वस एकलांगे अला एकलांगे हराम कुरवि कमग्गा उमं एकलांगे रिहवडी नुगन्नव एकम एकलांगे लोबि नुकुरवा एम इंसाना हराम कंकम रक्काते उम एकलांगे लोबि वडिगन्नवा अलगुन में इंसानु अलगुन में के अबिन्ना अलगुन में के दरिंग वियानुदा कंततगुन इफराब इक्किबाम अलगुन में लोबि कुरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलांग अलतगुन हराम कंततगुन इक्किबाम लोबि कुरवा अदि वियानुदा कमेग्गा वाती देके ओडिगतुम कलांग रिहोडे नुगन्नव एफद हालतुगा अलगुन में देकिन जे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ओगा अवंतकं ए कलांग इंसान उंदके लोबि ओडिगन्नवा मिंबर अदि फाफतकं इक्किबाम कलांग इंसानाय अमूर कुर्बा एक्किबा वेच्चिकम गवान वेकलांग देवा मत रिस्काई मतवे धर्मया सवाब गवा हमें मालूम है वाहद काफान अल्लाह बदल वाहिद गई नमाज़ोगे एक मौलू तो तेरेंगे कलांग या बदल वाहिद गा ए बदलुम को अलगुन में मुआमलात कुरंजेने गोता बेगुतु सलम वाहद काफान सजिदा के हालत इंसाना ए न रब्बा ए में कुतम बागुतु दिखास आम को नमाज़ोगे तेरेंगे इंसाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला बदलुए मुआमलात कुरान को ताबेव हमें मालूम वाहद काफान अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिये गोड फैबा वडिगन्न हालत कुरिंग आगम देन्ने फदे एकलांगे ए देगनो तिंबाक व फौबाग दुनिये गोड फैबा वडिगन्न एकलांगे इंसानाय ए इंसानग हाजत फुद्दा देव मट्टक निदा इब्बवा हिंदुग ए वगुत इंसान समालुकं देजे कमवा आगम देन्न अफान अलगुन नंतरे वरक गीन फहरा अलगुन वरक गीन मीहुन्न समालुक नुदवे वगुते रेगुन फहुबैट
algon men beenum wa haasya kuram beenum wa dini adi duniyawi eta bæවර maslahutake bori ekamattaka algon men mali gotum adi duniyawi gotum war bæවර kaltatten hasil kon algon men warbali ekkotukum balaf kumanyam algon punana mi kamen hasil kurumattaka algon men taki nujaha doren nohunna maaddi gotum ekamago by far insana ge vishnuka naade emme muhimmu wagutu emme muhimmu wa halen adi insana vishnu apikura naade ei reganuge tambaruge reganuge fahubak allah ena kuttam veila duniye goda faba wodiganwa halatu gene haja ekalam adu adenno ei emme boda algolme sekundega onnan jena waktu puriya gotapu insana ma vishnu sene sikune gannan jena evago tebek algom danno afan aniya libe mihage duaaya rakka terwan je kama edi khassako emiyoge evagotuka dua ko fikum gawanama allah subhanahu wa taala ammukon aniya libe mihage dua allah ijab kurwa dege turum e vagutuka ena dua ko fikum gawanama e dua ijab kurum bodak war bodak karivegen adi algom danno afane arabin pune ule kama reganuga amaskon ejaha tiru ekmane ki reganuge dannawa dennewo ge amasun kahanulan allah subhanahu wa taala emiyeka nasru devane e waguta ena ahambet kan dekno ei allah subhanahu wa taala ewagutu khassa kurabwafi em insanan ewagutu jehne khassa ena ke duniyawi adi ukhrawi ebiskar edima ekkama gawana me muhimmu kon ena duniyawi asbab tek thumma samalu kan de ekkabe reganuga fahu baage kalang haduratuga ikhlas teri kama ek denno ham hemme algon men me silsila ge me puriga dakka fonane waakei allah subhanahu wa taala ge nidaya ge ilahuge goalew man algon men ijabade jene kotuwa namaz goalewa bangi ki kon ichikama bangi kalimatoge aslu hagige mafhuma ki kobakama mi allah agumanna goalewkuma ilahuge nidakama goalewni ilahuge kolakama ilahuge haabontaka miha gituga horejjiyan e gowaluma insana ijabade jene kam waaga algum wani e filawal to kiyadi e gituru emme fam algum waadeki huwafene feni jahalatega e huwafenuge baawe algum kandala ane gotai e huwafena medu algum men allah subhanahu wa taala ya muamalat kuran jene gotabe to adi foga e mawdu gudigin algum waage dekimu nidumuge adab taka behegotu adi allah subhanahu e gituru algum men filal to tirega minum bistafaatu mawdutaka be wahadeki bawar allah subhanahu wa taala ge ogawantakama ekalanga rahmata ekalanga alaadeke lobodiganna minbara ekalange alaya abudu sirana kurubani hegakama insana amille e geddo ko fanuba magutan ikhtiyar ukronikama mi fada tafaat waagateke algum men mi silsila gawani faako lobadi zeteriyagon mi silsila ge darusteki algum menna emme faada kure darustakam awna qabu kurani ei emme ginan algon menna mi darustam hoduma en hisab takum bes shawgore fawa adi algon menna elaswejjam gula ada darustaki mi darustaki allah mi silsila ge darustaki adi algon men kudu algon bes warak bodu faada mi darustakum kuri allah rahmatun adi mi darustaki algon men wahadakum mede mawduutakai mi wahagateki e algon men huttalan aste beenu me waagata genu abadus dakka ahibba adoha ahibba tafaat ihsas take kurewunu darus take me algonas adi awana kabu kora koriya befon nabis nabis me algon men rat kore misam ferige mi silsila nimmalane nimmaluma fahuga algondo kurin danna afane algon men wa dakka anakama e mawduke egotum algon hitan eri silsila aichi algon feshumu kuriga den algon me furtama waaga dakkani namaduga khushu ettirwana goda behegotu namaduga khushu ettirwana goda behegotu daruse diva den irad kurbi algondo itul silsilai kan puriyedan algondo vishnu huri mi sheikh abdul musan abbad hafidahullah ge darikalum abdur razzaq liwa fa poten oye fiqul ad'iya wal azkar du'a takai azkar ge fiqhu tafatu munasabat takai tafatu munasabat nunas buligin warade fawa tafat du'a takai e du'a takuge faada ayai mifada mawdu ekine wana baye tibebulunge seyala mutiyama
hushalalu waram muhim algomna dua waram poda engin baje dua muhim kan seng baje adi dua ki hagiyatu ka insana e maana engin eya algomna wadicche waram poda insana Allah gakko dech miha madumali kurwach miha rabbawana gulum bade ko dech dua ki emawon hitangeri awon balasting e fake rangalu vedana ko kabul kurne rangalu wan uraji sehenwas muttay ki ifada mawdu ka guligin algomna dar adivesnama mi andazga Allah algon men kuttam kutte ehen silsila gotuga me mawdu otu muhimmukam algoda fennati algon ge khiyala me mawdu miyaru as sauti irad kurbiya me namadu khushu'atteru me mawdu afawga irad kuri algon men algon vishnu muri mawdu pure gende den ituru mawdu en hadis algon vishnu medani ama hojja irad kurbiya eg algon kuri dani هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته algomnak midaru silsila huriya darsemis iben irad kurbe algomnak jamid salafge youtube channel ga huriya darstake up kurben meda hamet mihar agonda hiwani 26 hame huriya darstake sunnan up kureba me youtube ga meda hame mifida wala dande huriya achi irad kurbe youtube leve febulon algomnge youtube channel wadagen fiam huriya darstake youtube liben unna رب الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.